Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Ketemu lagi sama aku Yani. Jangan lupa like, comment, subscribe UTM Official. Pada video kali ini kita akan melihat tradisi upacara turun mandi di Talawi, Kota Sawalunto. Upacara turun mandi adalah salah satu upacara adat Minangkabau yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sementara tujuan dari turun mandi adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah suku atau keluarga tertentu. Acara turun mandi ini biasanya dilakukan sejak anak masih bayi hingga umur 3 bulan. Secara sah, akikah dilaksanakan secara adat. Dan turun mandi dilakukan secara adat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada senyum. Nasi kok main datang itu. Pada sate. Ini cuma dikasih sih. Ada baju pendek. Itu baju pendek sama. Tidak keluar aja. Yang baju pendeknya. Itu nih, create baju nih. Ada baju ketinggalan ada. Pakai singlet. Kamu aneh tipe. Pakai singlet baju. Bukan ini dia. Ada baru 2 oci. Ang foto. Nenek aku. Untuk si Dewi lagi sumbang suara.
yang gitu nangis. Beda pun bagian ada panjang banget. Dikit nanti macam panjang lah Iya con được không? Dạ. Kéo luôn lấy ra. Ada busa. Awas ya. Yo mau makan kami. Yo suka. Ada kambing. Gua kambing itu beda. Nanti kami. Nanti kata dia. Onden aja yo onden kok. Apa yang mana? Boleh mau bayar. Dah kau bayar kau bayar. Tunggu lapis saja ni. Apa yang mak? Apa? Lisa, tunggu lah Lisa. Jangan deh. Mana? Apa merah ni? Cari ya. Lisa, semua deh semua. Dia pakai yang nota. Harap bersama ini ujian. Iya mana nih? Ma. Namanya banyak mau buat kita. Banyak payung loh.
Chứ nó lộn lộn. Tôi chỉ chưa lấy lộn. Son đang lỗi á. Cái tầng Yan na, medan. Nah, titik horas ba. Nah, bitele lo mah kota Pak jadi raja sehari. Này là em ếch có cái ăn được. Là đơ bà ini. Aku tangkap. apa weh? Ih, coba kau. Ada omen. Ini đâu là cái băng như này. Macam sekolah deh. Ya mandi. Nah, tu mata rasa ini. Melangilah kebanyakan kancang sabung gede yang. Dah, pada jalan ni, pada naik, berjalan. Tak boleh jadi boleh. Yo memon. Lah, duduk. La. Kau jatuh nek doa. Masih tunggu. Ya, tunggulah. Jadi. Sudah le. Nanti mau biar bayi. Apa? Komen dong. Coba pan. Itu anjing si aku sampai. Sampai kambing dah bisa mulai. Sudah. Dah nanya lagi. Kami. Ini apa aja dingin. Nanya lo boleh dulu. Pakai kain kolor ya? Ika. Kasulu aja le. Ada le nyala deh. Iyalah. Tadi lagi. Kopi ni. Kopi mana sih? Kasulu. Sabar ya. Masih jalan. Hai guys. Mau jalan ke tengah ni. Ayo. Saya ada minta dimakan je. Pak Yim minta diminum je. Tengok kita ni. Itu Pak. Kalau pones sebenarnya. Kita penyam-penyam lepas. Bila saya yurun
Yo. Jadi ada Wayu nama juga. Kalau kita ke rumah satu kan. Jadi Miko Wayu. Kebetulan alhamdulillah dari keluarga kami baru saja melahirkan lebih kurang boleh yang lalu 2 pekan ya, 2 pekan. Jadi namun silanya mah lalu pasti turun mandi nama kan, turun mandi tu syukuran. Mudah-mudahan anak kami lah, jadi kita minta masa sama gitu kan, jadi anak yang soleh. Laki-laki nak. Yo silanya di Wayu. Di situ Wayu kan ada Wayu tadi ya kami yang kudu kan. Nah itu yuk. Jangan apa lah biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa li hadhihi niyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين وافتح لنا قلوبنا يا الله فإنك خير الفاتحين واغفر لنا ذنوبنا يا الله فإنك خير الغافرين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذكرنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا وربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إنا كنا من الظالمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الشاكرين. ربنا هب لنا من الصابرين. ربنا هب لنا من المحسنين. ربنا هب لنا من المخلصين. ربنا هب لنا من المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائل دعوهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mana? Ya. Jadi jam lah boleh lah. Kita dulu yang buka kita suruh boleh. Ya, sampai ya. Yang tidak dari itu dapat sebagaimana terpunya dan nama manusia tidak tentang kedatangan mudah itu ada pada sampainya pemakan yang pada yang jual kalau itu minta dikawari ini di level 23 payu pak dah nyawa-nyawa sih kau gini. Alhamdulillah duduk nih pada tempatnya lah. Kok nasi lah tiba dengan yang kuatnya tiba dengan dah upek puji ke tiba. Tentang pun itu ibarat kemenabang tidaknya sebenarnya kembaran makhluk karabah. Ia begitu pula kami tentang undangan tiba namanya kok. Undangan katanya tadi kok. Ini coba nang inilah tentang perenang yang tak mau cerilanya sama-sama yang tadi guna Cynthia dengan Cynthia mengirim bulu ke pematang dan siap yang tidak mandik ke turun tapi tunjuknya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ucap tegak tak ngomong. Ngomong itu? Di gaya deh lah. Ih. Banyak. Halo. Halo. Ika. Harus nampak tangan ini. Halo. Nah, udah mau bertanya balik.
Itulah video tentang tradisi turun mandi di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto.